आपलो वाठार सांबाळून जगपाचेर गोंयकारांमदी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर ट्रॅश हे 3 दिसांचे फेस्त पणजे जावपाचे आसा। टेरी आनी टेट्रापॅक इंडिया पणजे महापालिके बरोबर मेळून हे फेस्त करता। 15 ते 17 डिसेंबर मेरेन हे फेस्त चलतले। कला, संगीत, नाट्य आनी हेर गजालींचो आदार घेवन फेस्तांतल्यो जागृताय कार्यावळी जातल्यो। पणजे महापालिका वाठारांत नितळ जिणेविशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर पणजे महापालिका 3 दिसांची खासा कार्यावळ घडोवन हाडटली। is a thrash festival which we would organize at a large level at the Panjim Municipal Garden on the 15th, 16th and 17th of this month of December. Under Project Search, which is a school education program, and Wastewise, which is an awareness program, all the organizers, that is Terry, Tetra Pak and CCP, would like to inculcate this awareness to this thrash festival. पणजे वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांमदी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर पणजे महापालिकेन ह्या आदींच वेगळी कार्यावळ चालीक लायल्या। बांयगणी कोयर प्रकल्पा खातीर लागपी सगळीं लायसनां पणजे महापालिके लागीं आसात। प्रकल्प बांदपाक ग्रामपंचायतीन लायसन दिल्यार प्रकल्पाचें काम रोखडेच चालू करतले अशें महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान सांगलें। We have received all permissions. We have received environmental clearance. We have received authorization from Pollution Control Board. We have received authorization from the Town Planning Department. Any and every condition which is prescribed for a waste management facility, yes, we have an authorization. We are just waiting to commence our project once our funding is in place. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। केळशी लीला हॉटेलाचो कांय भाग सेटबॅकांत बेकायदेशीर रितीन बांदला म्हण केळशी विलेज फोरमान कागाळ केल्या। ते उपरांत पंचायत आनी केळशी सिटीजन फोरमान वचून इन्स्पेक्शन केलें। हॉटेलाचें कांय बांदकाम बेकायदेशीर आसूनय पंचायत कारवाय करिना असो आरोप फोरम करता। पंचायत म्हणटा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट वयर धाडटले। हॉटेलाचे अधिकारी मात हाजेर कांयच उलयनात। केळशीच्या लीला हॉटेलाचे पंचायतीन शुक्रारा इन्स्पेक्शन केलें। हॉटेलाचें कांय बांदकाम बेकायदेशीर म्हूण केळशी सिटीजन फोरमान हरकत घेतल्या। पंचायत कारवाय करना जाल्यार कोर्टा मेरेन वचपाची शिटकावणी फोरमान दिल्या। Today's illegal activities are going on only with the help and patronage of Panchayat body. Otherwise, now they themselves are complaining that we have done this construction for last 15 years back. So where the Panchayat was sleeping? So this is a very critical issue where Hotel Leela has to demolish whatever there within the setback area. And even to that extent, if they are not going, we have already complained to Director Panchayat, and if required, we will go to the court also and get the thing demolished. इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट पंचायत वयर धाडटली। फोरम हो एक कमिटी काढल्या, सो तेणी इन्स्पेक्शन दवरलें विथ पंचायत आनी फोरम। सो पंचायत विथ फोरम का आमी इन्स्पेक्शनाक गेले, इन्स्पेक्शन केलें लीला हॉटेल। तेज मागीर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी हायर ऑथॉरिटी धाडलें। लिगल तेंगे कन्स्ट्रक्शन आहा बायला 4 पोल घायले ते विथ चिमनी। थंयचो पंच म्हणटा चल्ला ते बरोबर न्ही। All, in spite of been telling all my members as well in the panchayat, nothing action has been taken well. मात लिलाचो कोणूच हाचेर तोंड उगडूंक तयार ना। You have to say something from this. There is nothing I have to say. So you need to agree to the allegations? I told you I have nothing to say. प्रुडंटा खातीर समीर भट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। You're watching Prudent.